Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati oleh Allah. Sini tomo-tomo lebihku, sila surah lebihku, anak-anakku yang mana yang insyaallah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan Allah. Boleh tega je buat timuran ni? Tapi kumarwadi mun rodi. Makun raya. Weh. Sembilan di lintas. Iya naro yasange toto ah. Iya naro yasange toto. Padari mega bali bolata cewek. Padari mega si kampota anak darah. Tetapi yasange toto dek nulis si selee. Pasti na pasirunto fung Allah Ta'ala cepat atau lambat si belatogi yari gana si cawekang pasti angkalalan na pasirunto fung Allah Ta'ala. Oleh karena itu anakku Jernang sana Nur Fadli Yusnanda tajagaiwi iyewi amana angke na wereki fung Allah Ta'ala. Nasabak dek na yamanan na tawe wat dingin na fakir totori fung Allah Ta'ala menjadi suami. Dek na yamanan na makun reye wat dingin na fakir totori fung Allah Ta'ala menjadi istri. Nasabak na wereki dalle fung Allah Ta'ala tajagaiwi dalle ta nasi bawai madeceng sesuai syariat na agama na fung Allah Ta'ala. Selanjutnya melo pasangangi anakku ya dua na nia sinina toma-toma lebih ke hadir. Maka dayero riasange pernikahan ya naritu kuncina pada tajamai tugas tak. Lakaya na jamai kewajibanna, benewe na jamai kewajibanna. Insya Allah makanja isi dia keluarga. Aga tugas na oronewe. Tengarangi anakku Nur Fadli tugas tay di orone. Ia tunange tak kapota. Salah cedek na yang puraki ber aga pangajar ilalanna maka da idi iro oronewe tugas utamata melo i pandre benewe melo i pasadiangang andre melo i isapar dalle nasaba tugas tameto idi iro oronewe untuk sapareng i dalle makun reye. Tetapi para luteri pahang ibu angka tu riramper ilalanna kita ta'limul muta'allim mega pas sabareng nama kunru-kunru dalle na tawe pada padana kanjaki pareng kadingan na bu nareko angka tau manre makan manre rigok angkana ajun nukeng adampa-dampa kia makunru-kunru tu dalle tak. Nomor 2 nareko angka tau napoji mak jakai pakai sisir ternyata yero sisir na pakewe sisir masolang etalau ni sesa agana sana isinna maka dampa-dampa kia makutu-kutu tu dalle tak rilalan narekero patapula sona metafu je agapi nareko angka makun rai pure na fanre lakena ternyata de na sering ngiro onro agesan naro onro pure onro manre bersarakan ikoro dene pacingi dampa-dampa ki makutu-kutu tu dalle tak. Yang keempat agapi nareko angka tau masering ngiri weni yana tu riolo na caki tomatota masari narekoni aja masari mbo indo ko narekoni aga ia sengi pemali riolo ternyata memang disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim maka ada dua bahayana nareko masari narekoni satu nareko angka atau masari narekoni dena ma pajang lampu patakapo aga sanaro dena manasa riolo palita minafaki to riolo tagangkana nacaki masari. Satu bahayana menyebabkan bisa makhluk halus masuk di dalam rumah kita. Ya naro nama dari angka tama-tamang. Ya naro nama dari angka anak-anak atau diterin narekoni itu bisa karena ada gangguan yang masuk di dalam rumah kita. Nasabak maseringi
Wani wina sering rigo angkana mapatang det nama pajang bolana palita minapake nasari. Yang kedua, masari wani si macaka lampue aga bahayana yero nange makada makutu-kutu idalle etamari lalanna bolata. Jadi dua bahayana nareko masari wani ki. Kecuali yero nange wadiki masaring nareko furaki manre na inapa masaring. Agapi bahayana, agapi waddi nasabari na makutu yero dalle etama bola epa nareko angka tahu yero wajunna napaki masusu malap. Biasa lada tuh kejadiannya kurangi pakai wajue kada jasana jo yana engka wai tak bollo koro kada yana tu jolo wai ala melome sasak baja yana tu jolo wajue ala melome sasak baja gangkana ipaki malap. Ternyata dalam kitab ta'limul muta'allim nah calalu yero pakai yatta ipaki masasa bahkan rirampai makada ipaki ronangi malap bahkan nareko angka pakai apura ripaki mapakoro patapula sona makutu-kutu ipake nareko ipake masapa dale. Hadirin yang sama dimuliakan Allah. Angka patapulo yerwat di nasabari na makutu-kutu dale tamari lalanna bolai. Hadirin yang sama dimuliakan Allah, maka perlu diperhatikan. Palisi pema anakku boting oranewe. Maka da tugas tayanar itu ya keloraki untuk sapareng idale makun reta. Yang kedua, tugas taidi yero oranewe na yanar tu mancaji ki pemimpin. Aga tugas na pemimpinnya monriole nak beri contoh, monri tange nak dagaraga, monri wina kampi. Batuan na ada patuji beneta rilalanna de cenge. Biasa lada tu nak kejadian yero makun reye angka nangka waktu na makutu masampajang upana yero madarri mapacin ni nekia na tunda-tundai camme junnu ene napa masampajang. Biasa mapacin ne kusubui sawaro itu ceme pacing. Nah tata sampajang lorona, nah tata sampajang ngasarana. Padahal nareko angka makun rei mapakro minrengi dua sempajang. Madari toto na makun rei nareko fure mabada. Hah? Cani rusa jene na cani solangi badana akhirnya na tunda sampajana. Serena asong kamakutana melo kaboti paustas teko ni carane sampaja loroku sampaja subuku natate dua isur kalau maksana makap salo ya dari apa dia kejajabu makro di ya nareko idi momelo boting bisa sholatnya di jamak. Ada ulama kita yang membolehkan sholat kita di jamak. Teko ni pelecarana, na idi mi pajang pua, denatama agasana, denatama jori. Teko carana na rekomelo ki mapakro. Silakan berwuduk Bapak Ibu. Ajen metoni napa beda, ajen metoni napa tetapi tengarangi aja tajama oroniwe, aja tajama yer madusakangi jeneta sehingga masuk waktu sholat sampajaki. Nah rek kota yakini moi maka da agak sana detona rusak jenekku. Nah, itu adalah solusi yang diberikan oleh ulama kita. Nah, yena renange anakku boting urane maka da pamimpi kita tak jagai laloi beneta karena kita menjadi contoh. Sebab dari toton kau roani monrioli napa pusah, monri tange napa kiri-kiri, monri napa ciliang. Lari dari tanggung jawab. Nah, karena itu aja tepusi Pak Erona. Macam oke jawab Mas Ogi? Ah. Oh, ah. Ya. Hadirin yang sama dimuliakan Allah. Selanjutnya, yaitu sindi nak boti makun reye, yaitu sindi nak boti makun reye tengarangi pakai yak itu lori laketa. Aga gunana yero pakaiannya yang itu sampai sini na kekurangan na laketa. Aja ne ditala ika kurangan na laketa. Matangai moto idi lele cerita lakeku tati arwapi noto aja nih diceritai aja nih cari biarkan netizen yang menilai sampai kekurangan nalaketa nasaba iro riasannya keluarga yemetona romelo saling tutup menutupi nareko wakanja asampungan na kekurangan nalaketa idi matona disui sebaliknya nareko angka makun realena tala ika kurangan nalakena bahkan napendre ko Facebook
Saya menyesal menikah dengan engkau, padahal apa nih anak-anak. Wah, liwat tuh sedih. Ya, madar yang keruntung apa kor? Alena talay kekurangan na lakena. Lima sebu si bana ko pesbue ni tamanang. Maga si anu ngapa ke? De nama rigaga tumapen re ko pesbue ya nerko anu madece mua. Tetapi nareko kekurangan di dalam keluarga. Dalam ilmu agama haram hukumnya itale. Icarita nih bawa keluarga ta haram hukumnya, apalagi nareko kekurangan na melori carita. Magi na pakuragamata na sabak nakiloreki ijagai keluarga tak nasi bawai madeceng. Sebang kami toyor makun rei Facebook metomi bawang. Na jama. Akhirnya ni semana kejajang. Dia nama rigaga, tetapi yang penting talaksanakan tugas tak nasi bawai madeceng. Selanjutnya, yerona nareko tobar keluarga, kunci utamana ya naritu saling pengertian. Lakai napahang ibenena, benewe napahang lakenna. Yero madari nasi salah si dia suami istri narekodena si pahang. Madari lakai angka ni benewe depa napakanja kidupana lakena sabai metomir tu nasapa oronewe bu. Nerekoloi maduta itana itu magi talome aga minapuada oronewe maka dayemu sapa macai dupa to pole pangujut Allah. Nareko angka orani takap populer jama-jamana tengarangi bu 10 menit sebelum 10 menit gangkal letuna aja namanya kepakutanata mage yero otanang kemovi ko jama-jamana laba pi 10 menit napa ki makutana sabangka to makun rain napa ne standar motoro na lakena aserani pulo na asera pakutanana tegi pole nega mewa si bawa tate siaga nangi musalai wisengka dan lain sebagainya akhirnya yero lakena mega mo panange pikiran nakor jama-jamana latu si boleh kita sambut dengan 1001 pertanyaan akhirnya nasabari nama kelelei cede bawa monronak boleh joka mak bola ronda mage tidak betah di rumah makotoro narekomelo isalai boleh acaca ki cede panguji laketa aja tapa joka bawange dengarangi anakku boti makun re aja tapa joka bawangi laketa aja maki tanai tega tu melo joka hati-hati ki sayang aja tapa joka bawangi nah sabab madariton kama orane itu narekodenar yampi akomi belawa ma paramisi lomal di martabak ternyata lebih lanciran yenar nampai paralto yampi-yampi ampi-ampi mega tu cara tamampi ya baik yampi secara pak doang yampi secara ada-ada dan lain sebagainya insyaallah nareko macam makun raya dupe to pole panguju talau masih ilah kita. Selanjutnya saling mengalah ya yero idi rupa tawe wa min ayatihi an khalaqalakum na pancaji ki fungala ta'ala berpasang-pasangan akometi pole rikata ardun naleki pasangan aga batuan nabu ya sange ardun tanah magiro tanah yero tanah mengalah ilecai dena macai leiteme dena macai kita memberikan kotoran dena macai aga pengajana maka da antara suami saling mengalah aja gaga atau di melo mapangiwang nareko macai isi dia makko kisidi nareko manena isi dia makko kisidi insyaallah makanja nareko sifat tongaki saling mengalah sama dari tong kayer macai sidi nena sidi akhirnya terjadi perang dunia ketiga ya naro jadi angka ki harus saling mengalah komandan na ilaketa tali headset tai ditapake tengkalinga pakai lo berat dia tengkalinga nareko maknan na ibeneta gampamina pak burana nareko mana na ibene pampiangi di pajine diwi ya pajine diwi nareko mana na ibene masalah bisa nih pak burana makun re koto limana na pajine bawa ni diwi sabaya tu makun re na poji mana dia dega ke makun re dia na poji dia taban nih sabak silenga metotu ye tu tapana makun rena jina dui si bawa kekurangnya dui loni bawa botinge mau ya tapana ro deka dui na jamogal gili mita sedapena teori mi itu narek makun re makada bapak na ajamo je mambu sapai dui yang namo maga tatamu ki milo mate cocok nih tetapi samamu milo mate narek digadimu teori hadiri yang sama dimuliakan Allah. Jadi si patonga kina saling memaafkan. Terakhir melo pasangnya anakku ya 2.
maka dana rekofurani berkeluarga aja talupewi itu matuata. Apalada kejadian. Di mana-mana saya ceramah saya selalu mengingatkan. Tengarang itu matuata. Mapalada angkanana purana botin samana na lupa itu matuana. Iya pada kunjungi itu matuana na padahal sejak kamu na rekwal soal pering. Tengarang mustahil sedia anak-anak bahagia dalam pernikahanna narekode na pede celor itu matuana. Magi je ya natoli misalnya angka susah dalam pernikahanku. Tengarang ma pede cemoki galor itu dua pajajat. Ada sahabat saya Bapak Ibu ceritanya kepada saya suatu ketika matuju jama-jamana angka nanang kasewa waktu bangkeroi tempona bangkero matelponi loria pastas karena abala bangkero kak maka daka magi ta bangkero nama kanja mo jama-jama pura maka daka pura moga jero ta kunjungi indok na monrek kota naogi loke sompa maka de 5 tahun ni pastas dia nang kau syara indokku maka da kali suni melo baraka ko indota yena tu nasabari nama sola jama-jamata betul dia pulang siaga mani bawa dina yero watu na lisuan ye mani bawa na tapareng kapala 500 mani sabu na latukar indona ero latu na ko indona isoro ko indona madde maka da tempomu madece de nang kamu kiringa kadi tempomu madece de nang kamu syareka disno pemang karena ya sange anak si bato matoy yero adan na to matoy komi to lilana macai akhirnya to lina sorong yero di maka de tala yendo masola nga nareko de male ta dampang ka metta na panala indo na maka de indo na ala ni pemang yedi na mamodalakan ni lisuno baja singa dia ri jama-jamamu insyaallah madece no tu betul seminggu purana angkalat turindo na jokka pe mangori jama-jamanna betul ternyata makanja IP jama-jamanna hanya satu persoalan besar ya naritu de nang kana syarai indo na tempo na madece akhirnya yero lapoto matua angka na taru padiri lalonna atina nasabari na masolang anak-anak hadirin yang sama dimuliakan Allah yero nanaa aja kama na si belaki ambota si belaki indota minimal tatelpongi misi sasaso minimal angka kimewe siruntuk rilalanna kesempatata apalagi nareko si cawe kamoki apa deh seki angka dale tata pampiang nyambo tata pampiang indota matuata tania karena menga pidita na pampiang atau matuata di tania maga pale meloki mala baraka lori to dua pajajiata yenadro nasabari na angka tau matanga menre dale na padahal yero riasangi pernikahan an nikahu baraka yero riasangi pernikahan baraka ya keloreng ni penak mega agagata nekia madari yang katau de nulle patuji dalle na aga pas sabarang nasabat de gaga baraka nala pole rito dua pajajan hadirin yang sama dimuliakan Allah paling terakhir wilo doang yang dua anak tak barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair mamuare iri lalan na pernikahanna ma barakai narekon kade ceri lalan nama barakai narekon ka kekurangan rilalan na pernikahan nama barakai nania syalam perengi amate apa pasarang lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wabillahi taufiqi wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi nasihat pernikahan yang disampaikan oleh Guru